Gündüzünde görülüp duran yıldızı, ölçüp duran yıldızı ben bizim belgilep atkan günge tuş gelip şerde süylep oturganıma yetine albay baktılımın dep sezip oturamın. Bu bir. İkincisi, kanday adamda dağı baktılı dep esepteyt degende bir akılman aytkan eken okumuştu kişiler olsa katçavatı, deyle kanday jaktaydan. Şakirtleri özden ozup dursa, oşonu baktılı dep esepteyt dep. Bugün Nazaken menen Laylı balamda ekövdü görüp alıp, dağı jetini albay süydü oturam. Köp baldarımның küçüğleri, orta çendeki baldarım bolsa gerek. Uşulardı görüp alıp, dağı süyünü oturam. Ne deseniz, adam köp derseydi geçigip düşünüp durbayı. Sizlerden uşu darajaga jetip oturgan arga baldarım. Büt Kırgızstan'a töve örgörüne oturganga Nazaken. Jetini albay süyünü oturam gölök. Kuday ömür versin. Emi davir kızık bir taң alıştı nerse baldarım. Vakit Kudaydıkı bir 5-10 minut menelçine tınşa oğup koygula balsın ben bugün var erten yok işimin. Bu işlerden davir marakesine jetpey kalan bu. Oşanın içine jet çakasın ben asan çamçamı çaytıga teyze gelirim. Ben bu adam jönünde süylөгөндө bakı salt boyunca kronologiyalık tartipte süylöbösten Askarbayım aralaştırıp, ayak başını aralaştırıp süylep oturayım. 51. yıldan 74. yılga çeyin uşul ulu adam menen bir işleşip kaldım. Ululuk emeğimle yaşının aldıgança ululuğuna karabastan men ulumun dep eş şey aldırbayıp bilmeydi. Darajasının çoğurluğuna karabastan, kadir barkının ululuğuna karabastan, özün öte jönököy alıp жүрөт. Biz menen özünün baldarı siyaktı işleriz çoğulu oturup söylöşkönde, kadimki tenkçisi siyaktı. Şunçalık jatık, adamga jagımdуу şirin sözдөр menen süйлeriler. Sözü taap süylögen kişi süylese, dünyada sözler şirin neyse jok eken Nazaken. Evet. Uşul en bir şirin söz süyleriler. Anan bu jönököyle Kırgız tilinin uşunçalık baylığın paydalanbastan tekteş Türkü tillerinin dalayın jakşı bilçi. Onu özünüzce süylöşüp bir jakşına kay madaniyatlı tarıktan, anekdottan geri kılıp bergende özünüz söz berişele jarıktık. Kazak dilindeki anekdotlardan süylep berse Kazakça süyleydi. Tatar tilinde uşunday jakşına kay bir uğumdu derseler süylese Tatarça süyleydi. Oşolordu kayсы mezilde uşunçalık tezirek үйrөнüp alганын kim bilsin. Okuganı okusun Arapçanı. Kasım Tırıstanı ökö, bir jaralıp kalgan bir özünçe bir janar toğ ekende. Bireli çıktı. Kaskem köp bolsa ayak alıp içeri ulu. Ayak alıp içeri ele. Ol sökötteyim. Oşolda oku algan bilimi. Şu Karakol'daki Orus Tüzem Mektebin tiydi kaçta okuşkan. Orus dilin bilgen jagıdan. Orusların özlerinden kem kalbay süylööreledi. Emne deseniz Hüseyin Karasayevich Kırgız-Orus, Orus-Kırgız sözlüğün, iki sözlüktün köp türü var. İki türlü kotorma sözlük dep koyat. Uşu sözlüktü tüzüydü. Batmanlık menen 38. yılı birinci sözlüktü avtoru oldu. 44. yılkı çıkandı Yudak'ın anan kim? Japar Şükürüp jarıktık. Japar Şükürüp menen alt sözlükte tüzüşkönge katıştı. Anan keyin öz aytıp kalardı. Yudak'ın kendisini aldatıp koyduk dep. Uşul kotorma sözlükte tüzüydü en birinci şiir salgan. En birinci emgektengen şu Hüseyin atabız bolgan.
өзünün жанын сақтап қашып Қасым Тыныстановты қармап атып жоқ қылғаннан кейін бұл ішінің артынан да сая түскен. Ленинградта жүрді, Москвада жүрді, көп жерде жүрді да. Жырғап жүрді дейсің бе? Жанын баққандай қызмат алып, әле іштеп жүрген екен, ошолардың барын айтып берді. Айшапа да айтып берген маға, өзі да мын жай деген айтып берген деген себебім азыр есептесем. Hüseyin ata менен чогуу иштешип, чогуу жүргөндөрдөн мен башкасын таппай койдум. Тiri үстүнөн мен калыптырмын балам. Ошолну эстеп алып эле өзүмчө эле бир жыргай берем. Ana ошол эмнесин айтып келаттым эле жарыктыгымдын. Тиги сара сөздүктү эметкенден. Эми бул bir taң қалышты десе балдарым. О Совет өкмөтүнүн курамына киргенде кыргыз маданиятынын бардык тармактарында Кудай bir белек кыргыз элинин эңсичүү, Кудай өзү белек кылып берген bir улуу инсандар жаралган экен. Акындарды кара, назеке. Кандай залкар акылдары. Калык Акыйыптер, Осмонкул, Алымкул, эң аягы Исмайылдар эмне деген залкарлар. Азыр ошондой тең келген акындар. Бизде чыга берген жери жок балам. Жазуучулардан карагылачы. Мукай Элебаев, Жусуп Турусбеков, Алы Токонбаев, Касмалы Жантешев, Түгелбай Сыдыкбектер санап отурсаң, ушундай залкарлар бардыгы бир келген, кай жагынан алсаң да. Комузчулук жагынан Карамалда менен Ибрай Тумановтарчы. Манасчылык жагынан, били кай жагынан алганда кыргызды башка элге, Совет өкмөтүнүн катарында кирген элдерге таганы түшүшүнбү. Алла Таалам бир ушу шыбагасын төгүп, бир мээримин төгүп ушундай адамдарды берген экен жаратышта. Азыр андай катар менен келген маданияттын бардык тармактарында адамдар жок, ачык эле айталы. Эми ар бир жагын айта берсе өтө кетендерчи. Hüseyin атабыздын өзүнүн айланасына келип сөз сүйлөгөндө. Касым Тыныстанов экөөнү ажыратпай сүйлөшүүбүз керек. Мен ушул жерде бир нерсени эске сала кетейин. Садак болоюн, жаш болсоң да бир облустун атасы болуп турасың. Эл башкарган кишини кыргызда эл атасы деп коет. Эл атасы деген жалгыз өзүңдүн үй бүлөдө балдарыңдын атасы сыяктуу. Балдарың эмнени тилесең, элиң ошону тилеген адам болушуң керек да, көлөкөм. Мана биздин салт ушундай. Мына ошо келечекте бул кишилерди уламды эскерип отура турган адамдар. Мына бул балекет бүт дүйнөнү муунтуруп турган вирустун таасири болду. Эмне болду? Бүгүнкү чогулган жыйындарга, конференцияларга мен кичине ичим толбой турат. Сіздердің келгеніңерге лайлы балам, садаға болушылар. Bir разычылыгыбыз. Мында чоң адам милдет боюнча эле өзгөрдү, кызмат боюнча эле эмес, сіздердин жеке адамгерчилигиңер да тазып бул жерде. Бүт ушул Hüseyin атабыз, Касым Тыныстанов атабыз сыяктуу адамдар өзбектерде болгондо төбөсүнө көтөрүп кетмек. 10 эсе башкача кылып. Казактар да бизден бул жагынан алдаганча алдыда турат. Эми ушул кишини облустук деңгээлде эмес, айланып кетейин. Аты жөнүн таппай кетип атпайбы садага. Аны республикалык деңгээлге, андан дагы türkologiyalык деңгээлге чыгарып белгилешибиз керек мындан ары. Эсиңерге алып калгылачы. Ушул жерде бир нерсени эсиңерге салып коюн, жаш балдарым. Келечекти турмуш силердин колу барда. Кандай калпты? Силер 1-2 мүнөт уруксат бергиле. Улуу калп деп эсептейбиз дегенде акылман айткан экен. Калптын санына карабастан аз калппы, көп калппы, өзүнүн маданиятын дүйнөгө, башка элдерге таанып алган калпты улуу калп деп эсептейбиз деген. Улуулук жагынан алганда кыргыз дүйнөгө рекорд койгон калп.
En birinci şördeki atış bile yazıp koyun, ne geçir koyular. Baldardın göğü uğulek bilesiler, o şu baldara karat ayıp verip atam. Ama dağır kaytalap koyun, ben bugün bari etten yok, şimdi şu sözümü ala etmey baldarıma, oğuza geteyin. Şimdi sezim oygonsun. Usul Hüseyin atalarının bir kasiyetleri dağırıp, mаңдай terin tökkön. Jalan karanday taza emgekti gücü menen yaşagan. Kudaydım meyerim düşkön. Emgekçil adamdı özümdüm pendem de esepteydi eken. Hüseyin ata menen Kasım ata Kudaydım çınıgı pendeleri. Oşoluklardan arbağı oldu, oşolukların kasiyeti jalgap verdi. Şuday meyil etkeç ol, yaşasın arba degen niyet bilen uşularda kaytalap aytıp atam. Emi Kusekem menen Kasikem'de Artur'da aytıp ata deyim, ava deyim. Hüseyin atamыздың özünde men erkelep köp aytçun. Ustadım katары ата деп айтсам, tol akılımın. Menin atamdan köp küçük kesiz. Menin atam 117 yaşka çıkıp kaytış olgan kişi. Menin atamdan köp küçük kesiz bu jagıdan ava деп айтсам bolat desem. Oy sen ayta versin dep koşutup tabaşa kılıp gülüp kalar ele jarıp durar. Anan ökönü ajıratpay süйлöшүбүз керек da. Emi karaça, dünyada her bir ulu adam var özünün enetilinin gramatikasını tüzgön. Buna Aristotel'den okuçusu bayrıkı gerektirdi, okutucusu, ustadı. Sakrat tüzbögön. Sakrat'ın okutucusu Platon tüzbögön. Greklerden birinci gramatikasını Aristotel tüzgön. Oruslardan birinci gramatikasını kadimkeli ulu Lomonosov tüzgön. Dünyada janakı vardan yok bolboyt, joktan bar bolboyt деген энергияның сакталуу законун ачкан Lomonosov tüzgön. Atı atalışı. Ruskaya grammatika деген менен. Azır Emni atında biblioteken bilbem, Sovetler Sayısı'nda Diley'nin bibliotekası emez bile. Oşonda Addel Redkik Kinik degende Lomonosov'un uşu gramatikasının bir egzempleri var eken. Ama Cergay avay bir şaka tüşük menen alparat milisa jetile alıp yanına hiç bir kağazı girgizbey bir aktay kağaz bir karandaş veren. Oşon men öz koluma alıp okup gördüm. Anan 36. yılı şu Kırgız dilinin gramatikasını Kasikem tüzgönde hani erkeletip Yusuf Abdurrahmanov Kırgız'ın Lomonosov, bizden Lomonosov dep erkeletip kalacaklar. Anan oşol okup algan atayı hazırlaracı. Orta mektepti bitet, anan jogorku okujayın bitet, anan aspirantura varıp, anan andan keyin barıp ilimge aralaşıp ketip atat. Kasikeminin Kusekem'de Kuday özü bizge belek kılıp bergenin bir jeri bar bolgonu Orus Tüzem mektebini tiydi karşı okup kıyı bolsa 1-2 yıldan. Uşunu menen Kırgız filologiyasın, Türkologiyalыk dengелге dünyöge jetkizgen adamlar oluştu. Öz zamanında Kırgız filologiyasın Türkologiyalыk dengелге jetkizip bir dünyöge tanıtkan ulu okumuşlar bular özü. Bunu biz jerge tiygizbey. Жүрөгүбүздөгү аркылуу өткөн кан денебизге кандай жан киргизип тирилтип турса, биздин жан дүйнөбүздү, биздин маданиятыбызды түбөлүк өчүрбөй тирилтип турган инсандар катары биз жүрөгүбүздүн борборунда сактай турган адамдар булар. Кадыбыз бир кандай ыйыктыгы бар. Жөн эле бир 200-300 киши чогулуп мынтип белгилеп койчу кишилер эмес булар. Келечекте буну эске алып койгула. Bulardan dankın kiyinki muğundarga ulan damaz alıp kiyinki muğundardan kulak meyesine koyup an sezimini oygotup oturgan bul öçpöz, tügünböz tüylük bulaklar ilimdin. Konuşuyordu Kasikem Kırgız dilinin gramatikası olşonda şiir salsa Kusekem bolsa Kuseyin ata. Nazake. Bu ensiklopedis. Buna
өзүңөр илим боюнча, илимдин бир тармагы боюнча эле жетип баратасыңар, туурабы? Ошо бир тармагын да аягына чыга албайсыңар. Адамдын өмүрү жетпейт, илим деген өзү чексиз да. Кыргыз филологиясы, өзгөчө кыргыз лингвистикасы өтө көп тармактар боюнча салым кошкон. Калеми мокобогон окумуштуу так ушу Кусейин Карасаевич. Кыргыз тили баштаган фонетикалык системасынан баштап грамматикасындагы кандидаттык диссертациясы жөндөмөлөр категориясы болгон. 44-жыл ушул грамматика маселеси боюнча. Эми ошол жөндөмө категориясын изилдегенде анын синтетикалык каражаттарынын өзгөрүү закондорунда сингармонизм законуна кенен токтолуп жүзүн ачкан киши. Сингармонизм бул фонетиканын закону. Ошол сингармонизм менен кошо тыбыштардын багыт боюнча ээрчүү, прогрессивдүү ээрчүү боюнча ассимиляция, диссимиляция кубулушуна өтө чоң салым кошкон киши. Көрдүңбү? Кыргыз тилинин фонетикалык системасынан баштап, анан өзгөчө эмгек сиңирген жери кыргыз лексикологиясы болгон. Ошо лексикологиянын эң негизги объектиси лексикалык бирдиктер. Жанакы азыр кое турган ошону кыскартып коюш оңой эле. Мен азыр токтотсам деле мен эч нерсе жоголтпойм. Мана бул балдарым ошону көп билбейт. Китеби боюнча китебин карап отурасыңар, ал канча таразада салым кошкон. Ал канча түшүк мээнет менен колго тийген экенин баалап айталар. Ошол мен жана эле эскертип айткам, оğlum, менин настроениемди бузуп койдуңар. Ошо бул ата жөнүндө мен бир 5-10 сөз айтып бербесем, кимин айтасың? Анан ошонун лексикология бирдиктерди, жанакы орфоэпия, орфография дегени бар. Туура жазуу, туура айтуу. Бул сөз маданияты. Жолдоштор, сөз маданияты дегенде айлып Сталин 1943-жылы жана генералдык конструктор Яковлевди кабыл алып, ошо андан замминистри болгон. Ошого тапшырма берип аткан кезде артынан карап жүрүп жазган деген кишине катасын тапкан экен. Колу менен кармап туруп ошол өзүнүн катасын оңдоп туруп айткан экен. Сен улуу конструкторсуң. Ошо карабастан орус тилинин грамматикасын кайрадан окуп чыккан. Убакыт 43-жылы согуш күйүп, Совет өкмөтү мүнкүрөп турган кезде убакыт келди. Дүйнөлүк бул сөз маданияты, жазуу сүйлөө. Бул мамлекет ичиндеги гана саясат эмес, бул эл аралык саясат. Биз ушул маселени күн тартибине коюшубуз керек деп Яковлевге айткан экен. Яковлевдин «Цель жизни» деген китеби бар. Ошо «Цель жизни» деген китептин ичинде тиги личное воспоминание деген темасы бар, главасы. Ошо личное воспоминание да ушу сөз жүрөт. Сталиндин ушу сөзү. Мына ошол кыргыз тилинин маданияттык салымын дүйнөгө таңазалаган түркиологиялык басыштапта дал ушул Карасаев. Жана жөн эле орфографиялык сөздүк дебегиле. Орфографиялык сөздүк деген балам. Кыргыз илимдер академиясында өзүнчө сектор бар болчу. Диалектологиялык жана лексикографиялык сектор. 6-7 киши иштейт. Ошолор иштебеген ишти жалгыз Кусейин Карасаев иштеп калган. Ошондо да көрө албай карачы, кыргыздардын кээ бирөөдү чет эле тарда. Ушул киши асылбадыбы? Бу жерде кемчилик бар, тиги жерде кемчилик бар дегенде. Ошону алып өз учурунда менин оюма бир нерсе келди. Кырылыптын бир тамсили бар, пирлей үргөн кандек деген. Ушу Кусейин Карасаевдин жасаган ишинин 1/10 аткарбай туруп ушул киши ушундай тийишкенине, андай ичи жумшак, адал, пейил иши болсо өзүнө келип, агай могу жеринде толукташка туура келет экен. Биздин оюбузча могу жерде да мындай мүчүлүш бар окшойт деп койсо болбойбу?
Anı eyler arasında danazalap atayı görelbastı kılıp. Beni oraya aytkanda göle bundan aşkan ittik bala o. Okumuşluğunun var öyle kişi de geçepte yürüyeyle okumuşluğunun arasında da itleri toldurar. Ada. Bu bilinmeyen adamgerçiliktekin özü. Adamgerçilik Kuday veriyen kasiyet. Buna nazake, bunu baldarım buları. Adamgerçilik için kışkırıyor da uç yerge gelip biz nasıl da ağzüzün görsetip atavız deskeri oturağız çoğu. Bunun tuğ çok da adamgerçilik durat. Adamgerçilikte eline de geldi güzelde ben ait vergenim. Bu biz için tavılgısı neyse. Orada oşalarda yakındaktığının en negizli bulağı katarı, dal usul til meselesi. Til meselesi var. Orada til meselesi olmağında buna biz yüzümüzü jarık kılıp biz o dünyaya çıkan Kasım Tırıstan bilen Hüseyin Karasayip olalım. Kim bilen çıkasın yüzümüzü jarık kılıp. Ana favoreti geldi eşin alıp koyuyor. Yemin. Bu gayra aytı odat ben jiyintik taptaştayını boldur. Gayra nasıl sözler baldarga ayıp vereyim degen. Dağı layık alıverdi. Uşul jeriңер var da, uақыт bolsa Kudaydık hele. Sizlerin uақыт emez. Kudaydı uақытында ayap koydular, başka uақытыңар neli ötüp otat boş. Uyku menen kança uақытыңар ketip otat. Boş жүрüp sağını şökötterde жүрген menen kança uақытыңар ketip atkan menen şişeler жоқ. Adam uçunday uğradan üzerinde söz bulganda gekirtekten alıp boldu dep kalasılar. Boldur koyuşam öyle. Yemin. Bir kadar derse baldarım. Hüseyin Ata Kırgız inteligensiyanın içinin Kırgız madaniyatın bütkül dünyayı tanıtkan insanlardan biri. Bu bir. Har bir doğrudun özünün görünükte adamı var. Öz mezgilinde Kırgız madaniyatının en aldıkı, jana en jogorku vertikal boyunca, en aldıkı horizontallık sık boyunca. Tavılgız, seyrek gezişe turan insanlarının biri uşul. Biz bunu dağı köter almay görüyoruz. Hüseyin Karasayev'si evi kötörgüler. Kötörgünün nazake bir yeri var. Bir ulu akılmandan soraptır. Akılmandardı. Mıktının mıktısın kadının kaçan bileviz degende. Akılman aytkan eken gözetken neyin bilesin de. Kusa kemin gözetti. Bana kadının bile turan mezgileyimi geldi. Bana kötörü algılayım. Siz turası var. Bol durun.